Hayırlı gün, hürmetli etiyeniler, kelgen konaklar, dövvetiler, döveniler. Bugün bizde zor beylem, bugün bizde Elif ve beylemi. Birinci sınıf okuşları üzerinin yorulgan derslikleri bilen soğuklaşarlar. Güçlü okuşlar arasında birinci sınıf okuşların sehne sürüne çağırıyor. Bozalga dünyanın var yeme, Күңелләр турында Elif ve beyreme. Bu matur beyремге hoş olduz eydeli, Dünyanı gürletsin Elif ve beyreme. Mektep musabaqasının tövbe mektebe otlab kirgenleriler bugün birinci jüyülerin beylem edeler. Olarga harfler tanı, onlardan icikler, sözler tüzü, okurga öğrenü jengel bolmadı. Tik olar yoğalıp kalmadılar, tırıştılar. Bugün sınıftaki her bala okuy bile. Elif ve balanın birinci oku kitabı. Mektep musabaqasını otlab kirgeç de ol. Tuğan dilimiz hazinesin şuşu kitap yardımıyla öğrene başladı. Balalar Elifba'nı tamamlap yumvaq yasarga jıyıldılar. Bu matur günde olar beylem edeler. Elifba sizni nerselerge üretti eken? Sizni sizge bilemiz okuşular. Altın yaman kızgı kündetteyine gittik klasqa. Elifba'nı kulga aldık. En suyunduk şu şapta. Kişiye iyi bilen birge ezirlerden sunkamla dinalga tezip koydum. Karandaş kan güçkanlı. Etiyim de eniyim de bu günler bir kütüler. Bağlarda dokunlar. Meni uzaktan gittiler. Dıştan kuvvetler yağanda, baş yıldık bayramga, bizim şoplık işga semizsizge inçik sigarga. 39 harar beylen, tanıştık biz tizgine, o yerden bu densin rahmetinde Elif ba. Defterде inde
Үйретті жеті жолға, қойы батыр кішардан одағалтырға. Үйретті әліп баржын, табиғатынан серге, кешкені дұсларымызға, бұл сүндістің дерге. Қорықмасқа салғынан, яңғар яшын қарынан, дұс болсағыз яратас, фадатер барынан. Үйретті шестағыларын құқтарды сақларға, осал месірдерден бізге кішілене қара. Айба, кетесін битінді, жат етер жат ойғыз, ен соңғы битінні. Звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда пришел с цветами в школу свой самый лучший первый класс. Садясь за парту осторожно, чтоб школьную форму не измять, я азбуку свою открыла чистую тетрадь. Мне учиться очень нравится, отвечать я не боюсь. Я могу задачи справиться, потому что не ленюсь. Все недели прилетели, с сентября до февраля, азбуку мы одолели, буквы выучить успели. Я уже все буквы знаю, даже вывески читаю, и названия газет, и бумажки от конфет. Был наш путь не очень многим, незаметно не бегут, а теперь на книжной полке нас другие книги ждут. Тем, кто любит приключения, мой огромный секрет, увлекательное чтение, ничего на свете нет. До свидания, а на следующий год наша азбука научит тех, кто в первый класс придет. Очень просим всех ребят с ними подружиться.
öyrənüdə zor güçlərin qoyuşular, əti ənilərimiz, döv ənilərimiz, döv ənilərimiz də var. Eydəriz onlara rəhmətimizni jitkirik. Sizə rəhmətlərini jitkirək biz həmərimiz, ola yardımlarınız üçün başımızın gəlməz. Etken ki gözlerim görür, birgensiz bizge, izgiydi bizdirgen, senden rəhmətlimiz sizge. Sizin? Sizin olda süz biliriz, tıvaşlığa, kollarımızga, altta kalmızga, igıra olmazga. Sıkımız bizge, gökdənəmin dəviz, tüləkə jitəviz, tuğan bizə xizbət dəviz. Hörmətli ənilərimiz, ətilərimiz, döv ətilərimiz, döv ətilərimiz. Bütün birinci B sinif oxuşundan mənim də sizə bir zor rəhmətimdə bildirəsim kilər. Tırışdıq, oxuğa öyrəndik, zor gücünüz, zor xidmətiniz üçün bir zor rəhmət. Ailələrimizə sələmətlik, uzun ömür, bəxtdə, şadlıqda yaşayan nasib olsun. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой, мамочка, была. Жизнь мне подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все, мамочка, прости. Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом. Мама,
Әлифбаны тамамлады. Минем сезгә теләгем бар. Өйрәтте сезне Әлифба туган илне сөяргә, биергә дә җырларга, дус һәм тату яшәргә. Әлифбадан башлап киттегез юлны белем иленә. Зур белемле булып үсеп, кеше булыгыз сез үз илегездә. Укучылар, менә сез азбуканы, әлифбаны бик матур итеп укып чыктык, балалар, шулай бит хәрефләрне таныдык, сүзләр төзелеп, сүзләрдән матур җөмләләр төзелеп, укырга өйрәндегез. Мин сезнең шушы зур бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезгә алдагы көннәрдә дә йөгереп, җитез аңлап укуларыгызны телим. Бер кайчанда укудан туктарга ярамый, балалар, шулай бит. Укырга сүз бирәсезме миңа күп итеп, каникулда китаптар? Телефон белән уйнамыйча бер китап укыгыз дип сүз бирәсезме? Бирсәгез, мин сезгә үземнең кечкенә генә бүләкләремне биреп китәсем килә, балалар. Иң беренче медальләр Әлимәле азбукны прочел дигән. Каягыз әле, балалар? Беләгез әле? Гел бишлегән окыям. Siz Әлифбаны укып бетердегез, бар хәрефләргә таныштыгыз. Апагыз каникулда китаплар укырга кушты. Сезгә мин сельхозтехникада китапханәдә эшлим. Сезне каникулда да, каникул булмаганда, мәктәптән соң да үзенең китапханәдә көтеп калам. Анда безнең китаплар һәрдаим кайтып торалар. Балалар өчен бик күп китаплар күп, килегез укырга ярамы. Һәм мин сезгә бер Лилияна Амирханованың китабы белән таныштырып үтәм. Үстерә торган китап дип атала. Бар ди шундый тылсымлы, күп сердән торган китап. Укыган саен үстерә, көч бирә торган китап. Минем күрәсем килә, тизрәк беләсем килә. Ул тылсымлы сезгә дә бүләк итәсем килә. Әни әйтә ки, безгә бергәләп карагыз ди. Ул гаҗәеп китапны ничек тә табарбыз ди. Ашкынып килеп җиттек, китаплар кибетенә. Киштәләрдә барсында торалар көлеп кенә. Сатучы апа дәшә, дә үсәсең киләме? Үсәсең килсә әйдә, якынрак килә әле. Менә ул сиңа дигән тылсымнар тулган китап, кечкенә балаларны үстерә торган китап. Китап дигән мөгъҗиза, ачсын сиңа серләрен, хәрефләрне кушса син, укып кара сүзләрен, дөнья буйлап йөрерсең, матур җирләр күрерсең, китапларны укысаң, күп серләрне белерсең. Китапларның барысы да сездән тылсымнан тора. Укып үскән балалар акыллы, зирәк була, диде сатучы апа. Рәхмәт сиңа, әнием, сиңа да рәхмәт, апа. Үстерә торган серләр күп икән бу китапта.
Bilib turam, senin de bik ko'p bilasin kelar. Kitaplar o'qiy, tezroq o'sasin kelar. O'stira turgan kitapning bitlarini ochib kunda harflardan so'zlar tizib, o'sik biz birga. O'qimiz bolalar. Qo'shma kitobxonaga aytib ketasizmi? Qo'shma kitobxona bizning yurib ishlab turib, mana men kitoblar o'qidim sizga. Siz shkafga qo'ygan Shkafga qo'ydim, endi. Kitaplarni olasiz, o'qirsiz. Yangidan siz o'qib bitirgach, tag'in ikkinchi kitoblar olib kelarman, yaramami? Qo'shilashingizda mana hozir Emillaringizga berib turib, bo'laklaringizga bizni hozir o'yin bor bitadi. Keyifleriniz küçük balalar. Balalar, iyi de güzeli. Yüzün sonuçunda balar mısın? İyi de güzeli, iyi de ne? Bir yapalım masaya. Kimde yüzük sikirip şak? Bende. Balalar neydi şasa bilebiz olayım bana? Yiyesin mi şırlasın mı? Şırlasın da iyi de güzeli. Sağ olun. Луч поляну осветил и ромашки разбудил. Улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Ветерок их приласкал, лепестки заколыхал. Их зарял, мол, чистый, свежую росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенулись, все подружки повернулись. Эта девочка была не как все цветы бела. Все ромашки как ромашки, носят белые рубашки, все как снег. Она одна, словно кровь была красна. Вся поляна не снилась, почему ты изменилась, где взяла ты этот цвет, а подружка им в ответ. Вот какое вышло дело, ночью битва здесь кипела, и плечо к плечу со мной здесь лежал боец-герой. Он с рогами стал сражаться, он один, а их 15, он их бил, не отступил, только утром ранен был. Кровь
кровь из раны заструилась, я в крови его умылась. Он и ушел, его здесь нет, ни одной встречать рассвет. И теперь по нем горю я, Колчупан звезда горю я. Açıyoruz valla. Allah yerden bilsin, Allah yerden taşamasın, sağlamamız var. Amin değil. Sizlerine bir şey olur, bazı 2 güne örtük şu evi. Onlardan matır ittirip bir gölet düşler, biz aparımızı. Matır itip oğlavaz, matır hünerlerinizni bilen emilerinizi suyundirip günadırımız. Kileştik mi balalar? Kileştik mi balalar? Kileştik. Mine, hazır benim bilen bir matır büyük olasınsa. Evet. Ellerinizi bırakıya bastım. Geli güzel.
yapıyla. Bak bir bakımlar. Erkeğinlere bazen ne bilir? Anne? Ellerini gittiler beynine. Elleri derler, erkeğinlerge, apalarına şıp kumandanlar, rahmet gibesi geldi. Malaksın. Güzel, bugün oyun kursunu alakat etken bağlar. Üç demeçleri.